Sikubingelele sikwamukele ohlelweni ezikabhoqo estudio sesihambe sahamba sajika samningizimu Afrika yonke kodwa namhlanje sila esikhawini sisemkhoboza. Uyabona ngiphethe isilwane sikamhlola la. Siphethe inkosi yamahawu. Konakele kakhulu uyabona ke la ukuthi hayi khona. Uthola yonke inhlobo la mfowethu. Sibonde sayekwa nje mfowethu isijingo abeke iphini phezulu. Phekwa ngomhluzi wenye ke mfowethu. Iphekwa ngomhluzi wenye kukhishwa wenye kufakwa wenye. Sikubingelele. Bhuti yaphila. Siyaphila njani? uJehova muhle. Hayi sithi nathi size la sizohaqwa isibusiso. Eyishem. Nifike khona impela. Ngifuna ukuthathe umbukeli lapha ekhaya esayibukele nje le video eyithokozela kakhulu ukuthi ngathi izoba mnandi kakhulu uzoyithakasela. Yeah. Awuthatha umbukeli ekhaya umbeke ukuthi ufika kanjani kulento enhle kangaka esiyibona isigcwele izwe lonke. Phela mina I'm a teacher by profession. Yebo. Ngangifundisela ingane lapha eNqathaya. Yebo. Kuthi mangilele kusuku ngibona uShembe. Ingane kwaneke bathi ke abantu sine ingane kwaneke. Upombela uShembe lokuqala. Imela samampondo. Ya. Ngibona ngena ngemoto enkulu lapha esikoleni ufike kwehliswa ikhumbi inqwaba lapha esikoleni ngifundisa eNqathaya. Yebo. Mase ngilele ebusuku afike kimi ethi na umsebenzi engikunika wona engifuna uwenze wasezulwini. Nami ngibuka ikhumba Unjani umuzwa ngaleso sikhathi? cha ngethu sokunje ikhumba nami ngihlangana nabo bengibophela ukuthi amasudu benginayo ngaphezulu kwa 50 mina amasudu ngigqokela amasudu ngibophela la amabholi phela ngiyela lapha esikoleni mfowethu awu bengikhonze kabi ngiyabona ngiqondile nje nami mangithi ngiyabhala ebhodini vele kuphuma inyembezi la emehlweni ngagcina ngiyekile ngabuyela kulesikhumba ngasiqala nje sakudlala kodwa indaba iqala othingweni ngasikela uthingo mina ngalihambisela ihawu angivimba amadoda ukwazi ukwakhela ubaba ihawu wena ngisho umcojo ungayena ngisho umcojo ubani wena ngalifaka ngalithi la ngene lafika kumnikazi waliphatha wathi hayi nali ihawu angibiza amadoda angishushisa athi hey wena amadoda athize athi hey wena ngathi nami ngase ngithi la ilungu ehlisa ngathi wopheka ngokuthi kodwa lento ibekile kodwa khona lokho ngiyahambisa nje lokhu ngiwathi nje iqhubeke ke kuthe ngizoya esilweni ngava ngaxoxelana ngumama ngathi mina ngiphuphe kusuku ngilele sihutshwa ibhubesi sihamba nabafowethu sibaningi ngawa mina phansi ibhubesi lesa babaleka abangishiye lezi ibhubesi lafela ngithinta kanje ngathi mangivusa ikhanda ngithi isandla sebhubesi isidladla sebhubesi kwashintsha kwaba isandla somuntu la ngichawula ibhubesi kanje ngesandla labuye laba ibhubesi ngavuka ngaxoxelana ngumama wathi ibhubesi silo kanti isilo ngizosihambisela amahawu mangizihambisa isilo esidala umdlokombane ngihambisela okokuqala nqa wafika wakhipha isandla wathi wambiza wathi wakhipha isandla wathi wangichawula wambeka isandla ekhanda wathi hayi lo msebenzi ungabusawuyeka owasezulwini nyaka uyagxoxwa manje ugxoxe ezulwini ngo umdlokombane futhi udla amadoda mina ngaphupha ngichawulwa ingonyama ekusuku ngilele kanti uzongichawula ngempela ongangeso uyena ke owathi mina ngiyinkosi yamahawu hayi ukuthi mhlawumbe ngaphuphe kusuku ukuthi ngiyinkosi yamahawu noma nga-apply uyibekanga iyodwa futhi akazibe biko ngisho emlandweni ayikho futhi enye yoba khona ngabe kwayisilo ngapha esontweni nganikwa uthingo lwalungibiza ngokhehla mina uthingo mangiqhamuke uphukehla amanye amadoda amvimbe lapha eJudi esangweni ethi afuna ukubona le ndoda ukuthi indoda kanani ngaqhamuka bathi ho kwathi unodoli kanti umfayala kwathi unodoli ngunodoli nje igama lami kwathi hawu kanti unodoli kwase kuhlala unyazi yebo awu wethu sagileka ibanga ngafika nje ngakhipha 100% ngawula uthi emajajini enkantolo lwathi unyazi asingangeni kakhulu lapho ngoba angisiyi umuntu mhlawumbe othanda ukuyiveza noma ukuyiphakamisa asiyeke yasezulwini sibuye kule yesintu ke le yakithi kobantu ngoba into mawuyenza ingaphezulu kwakho kufanele bese umisa umsila ngayo ufuna uwehle buye phansi ungafuna abantu baze bazi ukuthi awukwanto komfana konke engako kuyenza cha obuyela phansi nje kukhuluma abantu le wona ivalele la mina engakusho ukuthi lo msebenzi lo ngabusiswa isile esidala umdlokombane vukudla amadoda impena inkulu inkabe kabhusho okukhala kayivuma kejokweni ibhejane ephuma esiqonade bekuvalele ithe ingonyama mama ihlala le ekhona umsindo wamahlokohloko endlunkulu bethu umisizulu kanakubusa kanakubankosi zafika la imoto izothatha ihawu owayezozibula ngalo isihlalo ongangeswa waselihlalo kwasekushutha izithombe bangisendela ngamenzela ngamhambisela ingonyama nje lesi esihlalweni angazi singixawule kangaka lesi esihlalweni ke manje
phela isilo ngesiqhawula impatha cha akuyisho ukuthi nguclever kodwa uqhawulo isilo uyimpatha uhlomeka nje uhlulwa inhlonipho mangiye esilweni mina ngiguqa ngisela ngihambe ngamadolo phansi yebo umdlokombani wayezethatha istepe ezimbalwa asondele ngoba nganginele ngambona nje ngathi ulapha esangweni ngangiguqa ngamadolo ngihambe phansi khona la ngahamba khona amadolo azaphicika ngoba ngiyazi ukuthi akamelwa ngeenyawo uyaguqela uyathotshelwa ngasonke isikhathi wanginika lo msebenzi uqophela umlando ngoba akugcinanga la yeah kuze wathinta ngisho umswati ngani ngeke ngaphuma ngayiSwazini nje unyazi uthe hulukuqulu hawu nakho angathi lwathi hulukuqu sengikhulume kabi ukuwaphuma ubaba wayeSwazini sashama passport hayi la kuvele kunqanyula passport unikwe zi authority to cross the border yebo asasisiphuma sathi wathi umswati liphi leli jaha leli fishana leli jaha leli kusho umswati ingonyama yebo base bengingenisa ngene endlini engathi ikhandwe ngamagolide ngathi usezulwini eJerusalem elini ngafike ngayinika ingonyama yamaswati umsebenzi wa yambusisa ngaza amahlandla amangaki yazi yathi lesibusiso leti ngikunika sona namhlanje ngekho lo muntu osithatha kuwe lo msebenzi mawuhlonhlobala ukhulu yephedulu wena usufana nokuthi sengwalapha ekhaya mina nje lesigodlweni lesi eSwazini ngowakhona mina nganikwa ngokusemthethweni kodwa mangiyakhona sezoloku ngishona le ngovele mfone nje ngithi ngiqhamule ngesigodlweni hayi kwamuntu endlunkulu umdlokombani wathi usilo kesangapha kithi kwaZulu umdlokombani vudla amadoda wathi wena usuyingane yala ekhaya usuyingane yami lesilweni ngokusemthethweni kungukuthi nje uNkulunkulu kamphanga amahlombe okukhukhumana njengomuntu osuke emilwe amathumbe emakhwapheni wangipha nje inkonzo enhle yokuthobeka yokuncipha ubaba ongizalayo wathi mfana wami sengihamba emhlabeni kodwa ngifuna usala ube njengalomuntu okuthi ucicane bemncane kunabantu bonke umuntu mayeshayela isando ngesipikili mayeshayela isipikili njalo ngesando uma egeje isipikili uzoyishaya lo muntu noma lo ngeke ayishaya ucicane wathi oba ucicane mfana bemncane kunabantu bonke wathi futhi ungakujwayela ukuya phambili wathi ngisho esontweni maye esontweni ofika uhlala emuva ngoba umuntu othanda ukuba phambili makuba nomgodi phambili umuntu ophose kaqali lo phambili ngiyalo baba namanje ngisemuva ngeke uze ukuthi konke kade ngiyibanga noma konke kade ngiyifuna cha ngiucicane nje for life ngabusiswa mina ngabusiswa eSwazini ngonyama ngabusiswa umdlokombane yangibusisa ingonyama esesihlalweni angibusisa uthingo langibusisa unyazi amakhosi onke angazi amakhosi asangena la ekhaya mangaki amakhosi nje ngawanikwa isilo mina amakhosi lathi isilo esidala umdlokombani ngiyakunika amakhosi onke wenzele zonke izinto zawo wathi ungakhethi iphele emasini wenzele wonke umuntu bathande bonke abantu benzele izinto zabo kahle kusho ingonyama yangiyala ngiyaliwe nje ungibona angithi ngimni perfect noma mhlambe ngenza kahle every day kodwa ngiyaliwe ongangezwe ingonyama ezintathu ezengiyalile ezakithi ezimbili umdlokombani nengonyama esesihlalweni nengonyama yaseSwazini amakhosi ke ngichawula kuba isandla siyavuvukala mawuchawulwa ngabe isandla sami singaka banjwa zingonyama nje yebo kodwa into enhla ngaze ngithi futhi angisoze ngathi yongifica ngiyibhuquzela nje ikhumbeni kanje ngoba ikhumba ngayinikwa ngokusemthethweni lo mqhele nje ngawuphiwa njengenduku lo kwafika insizwa la kaMkhwanazi njengenduku egobile lo yebo yathi ingangazi imbone kulezi zinto zamafoni kwafika umuntu kuyona kusuku wathi thatha umqhele uyonika le yansizwa lo uyifaka umqhele ngoba uthi ukubongwa amaqhawe aphiwe imqhele wafika nawo la ekhaya umfoko kaMkhwanazi wafika nalo mqhele yebo wathi bathi abangale la ungabonwa khona ngale kwelisaya angizokufaka lo mqhele uyena wafika wambeka wona la ekhanda kanje fokamkhwanazi wathi uthi akazonginika umqhele njengoba isiZulu sithi kuyobonga amaqhawe aphiwe umqhele ngangitshela mina kushuka ikhonja zensizwe zithi mayisukuma kuthiwa wasukuma umfoko ngangathi ngelilanga uyonikwa mina kuthiwa na umqhele faka ekhanda ngayinikwa lento webhuti kahle nje ngokusemthethweni ibhaliwe zirini bengasika futhi abantu left right and center akuyona competition yebo kodwa bonke abasikayo bayizinduna zami phela mina inkosi yamahawu ngabekwa isilo mina ngabekwa isilo ngayinkosi yamahawu mina mbeka induna wonke umuntu osika mahawu uyinduna ngisho ngangakanani kodwa induna ubekwa yimi bazinduna bonke
umbukele esekhaya uzoyibuza ukuthi kunehawu nje elikhulu la elihle kakhulu la emva kwethu leli uzoyibuza esekhaya lisho ukuthini ngoZulu uyabona leli hawu ebhuti njoba lithi awuthi ngalikhombi ngesandla ngelikhomba ngalesandla sokudla uyabona lawo njoba lithi King Misuzulu Arts and Culture Center KZN leli hawu leli ngisho ukuthi laba baka Art and Culture uma bengakasikhandi lesi sikhungo la eKwaZulu Natal noma ngithi la kwaZulu ngoba uNatal ingonyama isishile yathi ayimasi nathi futhi asimazi besisho ukuthi Natal ngoba besifunda kubhaliwe kulele lekaMthaniya la kwaZulu uma Art and Culture ungakasakhe lesikhungo esithi King Misuzulu Art and Culture Center uyobu Art and Culture ukwenza lutho ngoba yabona uma uyeswazini eswazini khona isikhungo okuthiwa iKing Mswati III International Airport ziqanjiwe izinto ngengonyama esesihlalweni ukuze igama layo lingashabalali la yes yabona kushintshwa imigwaqo kwashintshwa yonke into yabizwa ngamagama abantu abathize asigxeki lokho ku right yabona kodwa King Shaka yes sijabulile nje makukhandwa i-airport yaqanjwa ngelembe ingonyama zakithi kwaZulu so ke mina ngoba umdlombani wanginika isikhumba ngiyawuchallenge uArts and Culture ukuthi mawakhe isikhungo la KZN okuzodwa iKing Misuzulu Arts and Culture Center la kuzokwaziwa khona ukuthi uma ufuna into yesintu uzokwazi ufike ungene lapha uphume usuyishaye zonke kusukela phansi kuze kuyophuma phezulu njengayitolo kunezitolo kwazi ukuthi ufike ungene esitolo uthenge isicathulo isokisi isudu nayo yonke into ungangena nje uphuma usugqokela uhamba zikhona lezo tolo enjalo kodwa asiki isitolo esibeke izinto zakithi kwaZulu la kwaZulu uma into yakwaZulu ungayitholi kwaZulu uyoyitholaphi funa kube nesitolo okuthiwa noma isakhiwo esikhulu kuthiwa King Misuzulu Arts and Culture Center la uzoya khona ugqoka isudu uphume khona usugqoka isudu le yakithi yesintu usushaya idavathi lakho washaya ubusenga bakho washaya isinene washaya injobo washaya ibheshu washaya imbatha washaya ikhono washaya ihlakala waphuma nehawu lakhe nenduku nobhoko nomkhonto nomqhele wakhe ekhanda uphuma usuZulu uphelele ngoba uma lesi sikhungo singekho kwaZulu siyoba khona kuphi uma singekho kwaZulu into yakwaZulu mingekho kwaZulu iyoba khona kuphi umbuzo nje engimile engifisa ufike kulaba Arts and Culture ukuthi into yakwaZulu uma ingekho kwaZulu uyitholaphi ufish wasemfuleni uma ungekho umfula uzowutholaphi ufish nje wasemfuleni ngoba khona ufish wasemfuleni khona wasolwandle ufish wasemfuleni ke uma ungekho umfula uzowutholaphi khona ungothola khona ungekho umfula ngeke kufanele ke ibe khona iKing Misuzulu Arts and Culture Center la eKZN ngiphosa inselelo ngiphosela laba bakwa Art and Culture ukuthi kufanele ukuze igama lengonyama yakithi kube khona izikhungo ezibizwa ngegama lengonyama yakithi isaphila isadlanhlamvana kanje njengaseswazini khona iKing Mswati III International Airport ikhona ingonyama uMswati iyaphila inesikhumulo sayo esibizwa ngegama la ngisho pheshe kuregister ngisho phansi ukuthi khona iKing Mswati III International Airport ufike ubone le airport iqanjwe nganansi ingonyama ikhona iyaphila idlanhlamvana manje nezakithi ingonyama sifuna amagama azo aphakame ngoba kulelizwe lekaZulu ngisho ngaba ibillionaire akekho ngangengonyama kukhona umuze engifuna ukubuza othi ihawu ikhandwe ngenkomo yes inkomo iyini kwaZulu noma inabo ubudlelwano nomuntu kwaZulu lalela ke bhuti ngutshele kwaZulu bengazalwa ngokosiko lesizulu bengazalwa umuntu ungadlulwa ngenkomeni yebo uma ngithi ungadlulwa ngenkomeni isiZulu sithi insizwe bifika ibona intombi yebo iqomise lentombi yebo iyehlule lentombi iqoma intombi insizwa besiyalobola ngani ngenkomo ilobole bese ziyawushaya bese kuvela ini abantwana kodwa kuze kuvela umuntu bekudlulwa enkomeni kuqala umuntu nje ngaphandle kwenkomo ngokwesizulu akekho umuntu ngaphandle kwenkomo ngokwesizulu akekho umuntu funa kube nenkomo kuqala bese kuba nomuntu kuhamba inkomo iye lapha kulandele umuntu wesifazane esela bese kuvela umuntu kodwa into ehambe phambili kuqala inkomo without inkomo umuntu bengekho kwaZulu masikhuluma iZulu sisika phansi empandeni inkomo nomuntu
bekunjengamathe nolimi kwaZulu. Iphinde lento ibe insila futhi ekhaya noma ebe yibhenke lekhaya la noma imuphi umnomzane wakuphi ekhaya yes ngoba kwaZulu umnumzane ubengagqoka ibhlukwe bevatha ibheshu belakhiwa ngenkomo. Umama osuke seganile ngiyaxolisa ukuyikhuluma le ngoba sikubantu abadala kubaba nakumama engilingene kodwa ngizoyisho ukuze abantu bazi umama ubethi maseganile befaka isidwaba uyosifaka impilo yakhe yonke. Kuthiwa ubengaphumi ngisho phandle ngisho kathiwa kontenze kaphandle ubengaphumi engasivethe ubesicosha sibeke ngisho kanje kuze kwazi ukuphuma phandle. Ngisikhandwa ngenkomo ngoba isiZulu besithi mayengasibhincile bathi abantu abadala isikhakha. Uma engasibhincile isikhakha bebethi abadala abangasabona ngoba bethi uhamba nqune egcekeni ngoba inkomo bengayivethe okhalo. Bekuthi futhi noma umnumzane esefile bengancwatshwa inkomo ingekho. Bekuthi ngenkomo bekuthi uma nguthi isibaya kanasa kafuyile ubenele ngashona bekuhlangana abanumzane bendawo asiselwe noma inkomo kunikwa ingane kuthathana inkomo niyongcwaba baba wena ngoba bengafaka umnumzane phansi inkomo ingekho. Ubengalandwa umakoti ezela ekhaya inkomo ingekho. Bekulandwa umakoti ngenkomo ezela ekhaya. Futhi ukuze lo mnumzane wala ekhaya mase shonile efakwa phansi bekufuneka inkomo futhi. Inkomo isiqalo kumuntu iphinde ibe isiphetho futhi kumuntu. Inkomo zimnandi indaba ijulile